Osnovna škola Čegar, među prvima u Srbiji, čiji učenici od 1. do 5. razreda uče po Mensinom NTC sistemu, što praktično znači da nema učenja na pamet, već putem logičkog učenja i zaključivanja. Istraživanje je pokazalo da se tako naučeno gradivo ne zaboravlja tokom daljeg školovanja. Izbegava se opšti kliše predavača i učenika, opšte usvojeni sistemi načina prenošenja znanja. U kom smislu? Znanje se učenicima prenosi na jedan određeni način putem zagonetih priča, putem nekih oblika učenja da sami učenici dođu do pozitivnog rešenja i ciljna grupa ovih učenika je starosti između 7 i 11 godina. Podatak da se ljudski mozak do 5. godine razvija preko 50%, dovoljan je razlog da se sa primjenom specijalizovanih programa otpočne u što ranijem uzrastu. Mi zapravo pokazujemo učiteljima i vaspitačima kako mozak radi i gde se sve naprave greške. Zato što smo svesni da imamo jako puno grešaka od rođenja deteta pa do 12. godine. A rezultat tih grešaka u obrazovanju i vaspitanju i podizanju deteta vidi se kasnije u školi, to su problemi sa učenjem, kognitivni ispadi, disleksija, disgrafija, diskalkulija i sve više takve dece u Srbiji. Nažalost, mora da se ovo gleda iz više uglova. Ne može ovde više da leči ovaj problem ni medicina, ni psihologija, ni pedagogija, nego svi zajedno. Ovaj program ima tu prednost jer objedinjujemo sve te naučne discipline. Da deca sada daleko bolje uče, uverio se i potpredsednik Upravnog odbora Univerziteta u Sorboni, koji je ujedno i jedan od sponzora za obuku nastavnog kadra za primjenu ovog metoda učenja. Da pomognu Srbiji i posebno obrazovanje, a za njih je obrazovanje najvažnije, zapravo to početno, to je osnovna škola. U okviru svetske mense, nakon prezentacije programa i prvih rezultata, 8 evropskih država je prihvatilo ovaj program i počelo sa njegovom primjenom.